kodwa into engifuna ukuyisho kakhulu bafethu yokuxolisa. Yabona ngibahlukumezile futhi abantu kodwa kunalento kuneyindlela malume empilweni kufanele uyihambe. Yes, kuneyindlela ekufanele uyihambe kuze ufunde kuzona. Yezwa lonto. Kuhle kuma indlela enhle embi kodwa kufanele ufunde kuyona. So lezi zinto mfethu ayifunde zihlonipha abazali bazo. Umzali mfethu yilona uNkulunkulu wakho, akekho omunye umuntu. Yabona inyembezi eyiphuma kumzali ikhisho wena umhlukumeze razi. Ufica lo mfula wazo ehambeni kwendlela. Ukulindile malume ngoba wakhipha izinyembezi kumzali wakho. Mina razi uthi hayi. Mina razi bengeba phela. Njoba ngeba mina bengiyidodosa futhi ngoflebana mina bengidla KFC. Hayi mina and the only para mangaphosa ngazi. I'm the only para mina laba nemoto. Ngawa mina nemoto mina razi 4 days. Hey, 4 days. Ngitsho ntshilo ya. Umalume wami uyayazi leyo. Ekhaya futhi abanye bayazi. Umlando. Hayi fana inja sinawa. Mina ngaba ngemoto ngeke ngibize igama la ngoba mhlawumbe kodwa wayegcina ithola imiyazo leyo moto. Kwakuyipholo. Uyithatha uphi uyithola kanjani? Kwenza kanjani manje ukuthi ube yi-owner lika 4 days kuphela? Hey wena. Bese ngitshela wena ukuthi sene yakhumbula ngane ngitshela eqaleni ukuthi iwunga niyaxoxa. Yeah. Iwunga kuyangitshela. Yathi iwunga step. Lo muntu wenama tax. Hey, yabo udala inkinga kanti. Yabo nje wenama tax lo muntu. Kahle kahle ama tax ungewona kalo. Umnikazi wama tax usashona. Yeah. Suthi umfowabo lo. Awela kuwe. Yes. Mebona kuyena nomfowabo uyena sewagadile. So lo muntu akahlali la. Ngisazi uyehlala laphi yabo. Ngiyamkhumbula negama lakhe lo muntu. Akahlali la, ngisazi uyehlala. So sise rank thina, yabo. Mase sijefa unangu lo malume lo. Okade ama taxi walo baba osasanda kushona, ne? Okay, lo malume siyamazi ukuthi akahlali la. Okay, njoba eyibambele esebenza. Isiyangitshela ukuthi hayi sicela bona manje ukuthi la ngithele endlini yakho umuntu ethi ahlala la. Endlini ahlala la ke sifak malume. Ngikhuhlane bafethu kuyafa nami. Hayi uphumele. Endlini angithi nomuntu uhlala akahlala la. So njobe efikile ufikela la. Okay njobe seneyintsukwane la which means ngeke malume lo muntu i-cash up abe phuma nayo lapha kwakhe ezosebenza la. Which means i-cash up iphi isendlini. Yabo. Sicela hambe ubhekisha shop la lezi insukwana lezi njobe esebenza lo muntu la. Hayi ngempela ithi laba ukubiza umuntu umngane wami uMasenjana sayeka naye ubhema lo mfethu wamthiyani. Masenjana ngiphelezela yabo indawo ayisicela ifethu ngibona umuntu ngilangu la ulahlile asamsela phana kwakhe ngase clip la asamsela phana kwakhe semini njalo cabanga uJojo mina angikho awe ngendaba yemoto malume thina siyofuna ama cash up siyofuna imali khona stop plan. Ayimo ngifika la umuzi lo namfethu usakhiwa lo muzi yabo but awukakapheli so kusetshenziswa ingoma eyodwa ubona uma wakhe ibig ladla ibig ladla iba namakamera indakitaningi khishi kanjalo yabo so iroof engakafakwa lo muntu wenza njalo wafaka iroof ekamera elilodwa yabo wasevala kuleli site wavala okay so site elilodwa yabo so isicapha singena ngala bewindi lesicapha singena ngala esayidini ukhetha lokho akulona iblocks njengokuthi kuyindle enkulu but nesebenzisa nje le portion encane kune passage la lo muzi ngathi umuzi wawo ngemuva ngingena ngala singena ngala nalo mfethu yabo isibu masingena kahle kahle size kulo muzi singena sijoji jikele ngani mase ngithi okay angilini sipetula lo thayela yabo so ngena ngala ngemuva ipholo nalo ngale lifakile isemine petula lo thayela singene la ngemuva masingena la ngemuva bazi ngingimina ungenayo futhi lento yakhe lo uhleze nje abo mina abantu uphatha hayi manje lento khona labantu kudala mansaphanda abalo be check cost asicabule umuntu check cost u check cost yimina ngiyoganga be check cost uvela ngakutshela makonakala vela abaleka ingidine lento yakhe lo njalo lo muntu uhleze check cost yabo mina ngigage ngi check cost hayi okay kulungile ngingene la phakathi mangifika la lume lo muntu akhomba ahla la uqala nje yabo la khona umbed khona 2 plate khona itafuyana akukho shinde wardrobe na ijacket lenga eudongeni abantu lokushayela isipikile ufake ikhotheng lo muntu angayifihla lapha manje okay jacket yabo
uma ngafika la jacket mhlawumbe le mali ayo-850 yabo uma ngithi ukhiwe moto emnyango abo mase ngiyonyoma ngiyotshela uSibu Sibu awubiwe la Sibu yafethu awufuli gate ngisasendlini ngapho igate yani manje siyayithatha imoto athi ayayestakethi hey vula igate siyayithatha imoto angisenzani mntanda ukushayela hamba usibuka vula igate mina okay la kamakhelwane kubiwe ngama-blocks kodwa lo blocks amafishane so umuntu ongale uyakwazi ukumbona nawe uyangibona mase fanele ngilweleni la mina lume ukuthi ngiphume emnyango ukuze uma ngithatha imoto kodwa umuntu uphuma endlini lo yabo lonto sebanga lokube nake into eningi lo mnyango lesicapha lezi kanhlanje lezi okay la ophendulayo ngibone lokho ngalo ngithatha into la kufakela ngipentule ngivuleka uma ngibekile ngibuma awunjani ma futhi avuma kamnandi ayilo ngiphethe ukhiye la ngithi kuthi ayibishi mtsobo kuthi heqe uvale ikhulu simaka qale ngaka ngalenza kodwa dumisa imoto ayisho ngijepha petrol half tank sahamba lo half tank kodwa khanye lami zozwake lazo fike la okay ngalivula uSibu igate akithi fake sesha awudaka azikushalibaza manje kodwa dala sesh ubone ukuthi ipholo urevesa khona kunjani akithi ufaka phansi u1 kahle uphume siphume la sikhunda ukuthi sananda seminar uyazi nanda seminar iPolish school ekulile la siphume ngakhona ngiyaphika la moto siyaleka omatata mawuya ngakomzinyazi siyakoma farm siyasaba ngala sifike nje ukuqala sihamba nale moto sifike sishiye indawo ukuthi sematiki uma ngakuthwalele yabo namanga siqale kumalume wami malume ngiyafethu na imoto athi malume haya sibeka imoto ezethu senzani mina yabo okay kuvulela ngemuva kune toolbox wala ama toolbox la amahle lawa avulela igcwele nje intsha futhi okay manje uthatha toolbox le moto yabo ayithatha ngisani uthatha ngamali malume okay sekufanele sithole into yokubhema manje ngisesinemali nginalo 850 nguthola lapha kwi jacket ngaphakathi nginale mali mase sinale mali toolbox okay sesifanele sithole umbhemo ke manje kunzima ke ukubuyela back ngemoto emjebheni igitsi phela le yabo sikephi sisematiko singolile njalo futhi lapha sisematiko no Messenger la amazi ngibizwa ngoMessenger lo ingane wami hayi njaya okay siplana ukuthi hayi kuse asishiyeni imoto la sigibele itaxi siyothenga yabo ila ngimshayisa khona uKFC u6 piece kuMasenda ngicabanga ngiqale phela manje indaba ngoba ngathi mangithenga ngithi mina ngicela ngiphusa piece mina weKFC uthena ngithi ngithenga nini athi ngithenga lokho ukuthenga yabo le muntu usuyakazi uzothenga hayi sithenge ngeke lapha la sigibele itaxi imoto sishiya nje emgaqweni main road but eceleni sishiye sigibele itaxi sigibele itaxi sambe siye emjebheni sifike emjebheni siscore thenga amaqhuzu ami inqwaba yamaqhuzu ngibuye naye thenga wakhe amaqhuzu sifike KFC kona indawo emjebheni usamolinyana yabo encane KFC 6 piece wami start tax yethwaleni tax matiko yabo uphara nokufuna ukuchoma ngento engasile angithi samba yemoto thina sengifuna ukugcwalisa le driver ye-taxi ukuthi thina sihamba ngemoto istop sethu imoto fanele ukuthi mina kongishiya kulelo pholo hayi kongishiya kulelo pholo elimnyama awungasho hayi sengishilo sengishiya kulelo pholo yabo angishiye lo muntu kuleli pholo sehlele soba u2 singene etaxi siyaphi ke futhi manje sihamba kakhulu sendaweni yomakhaya ke manje ethi mina umbhema sinayo yonke into la sine KFC ekayotsidla esiyakhona siyaka endawo ukuthi sematata bayaza abantu ematata khona la sahlala khona ekhaya umakhelwane khona ukuthi ikancube kaXolani yabo sifika kaXolani sifika nama KFC la sengiyabhema wona la makungakhona oxolani la ngifika khona bayazi lento ukuthi yini bunga yabo lapho manje sasuka khona ngiseyintwana nje ifundayo abayazi lento sifika la sisexoxa sixoxana sihamba ngemoto sihamba ngemoto igate indaba phezulu angakhona ukuthi namanga hamba oliphoka ngophela la insonto imini ipakile la lapha ke ngifuna ukubhema bona uxola wasabhema hawe ngabhema umuntu osebhema uminda wakhumalo pheshena ngiyambiza kade ngamgcina bafoza wena fike la ngibathengela insango sinemali wathengela insango ayisibe sidlake lento yethu nalo spam step kuhle ngesilali la
sishona ngasesikepeni sashona lo mjito wedayisa umsa sifike sikholihlale la spam nakhona futhi spam sekufanele silale asinayo indawo yokulala yabo ngeke usendawo ulala unemoto athi umsinawana khona umsinawana walapha lithi ile ndawo yephi sewushwini yazi yandawo le kangiqala sikuya lapho ngabona Dam leyo Dam babengifake kuyona ngase ushwini khona uma uwela kulelo kona indawo ngazi ngakwazi uya ngakongolosi yabo solala lapho kufike silale kalomfana siplan okay le moto fanele siyidayisa kithi elindelana ngicabanga ngomunye umuntu waselindene nomakhenika nobhuti igama lakho uNathi ngithi lo le moto sami siseka Nathi sifike simtshele kuseni hayi izigaba sishaya moto cabanga ke ubudomi bokuphara le moto yakephi kwakuya lapha ngako ngowenanda right siyodlula ngakhona phela indlela elindelani idlula ngakhona kubuka emoto uma ugudla komachobeni cabanga leyo nto imoto ishawe lapha yakulenda izodlulela emgwaqweni ngakusasa ekseni siyakephi manje siyakulo muntu esifike umdayisi asazi wenze njani lento manje la siyaqala lento yaqala manje yabo le moto yafika bayithola sheba amaphoyisa yiko isipota story calls bayithola amaphoyisa ngaboshwa futhi bangibuza nje watches ngajeza mina kade ngijeza manje ngayijezela nje leyo nto shimi ngaboshwa sahamba safise sishiya elindelani uthi isenkomeni khona ndawo uthi isenkomeni elindelani uzongicishe ngifake lapho ngiyobulawela into engekho futhi ngenxa leyo moto ngifika la enkomeni sifike seyifika imoto khona mfana ukuthi umpapane usasho ngeze ukuthi usasho wehlupha bayamaza abaningi umpapane sifike sizoyibeka ngoba uyabona phela abantu abahlupha bazana abantu abahluphayo ngoba ngike indlela nawo abanye abangana abashap yabo but njoba ngihamba ngegate ngihamba nento zomawunga ngeke ngikwazi kala abantu abafowethu labaya akubona like abantu engafika kubona kulesine ngikusona sithi ngiyobheka umuntu ogangagangela ubalo yilo mpapane ngemjwayela yabo fisipha ngawuboka mpapane imoto masiphala la mpapane ngifuna ukulala mina yabo ungakhona umthetho wami umasenjana engihamba naye asale la kampapane ufuna ukubhema basale bebhema mina ngiyolala kulaba fethu laba ngithi ba right engafikelanga kubona ngifike ulala fesi sicokuzile bafethu la nemoto sengifike ngayo la kanje ila izansi yayibona so okay yipi ngithi asicela lapha ezansi indawo ngithi mina ngifuna ukulala bese mina I think switch live ijumpa kanjani ke le moto yabo la siyifihla ngakhona kunomuzi lapho uthi uyiKaZulu wakudayisa ngotshwala lo muzi wakaZulu lo baba usasanda kutshontshela isikwele yabo uthi nalomuntu obedla ngicela uyilalele izwe malume lento lo muntu utshontshela isikwele sakhe isikwele ngamakhotha amengekho leso sikhathi isikwele sokuthi imoto iyabiza leyo moto yabo umeke ngumntshontsho weimoto mina ngitshontshe imoto ngitshontshe isikwele sakho wena for example ubusho uthi wena ngitshontshe isikwele sakho okay ngitshontshe isikwele sakho ngabaleka mina sengitshontshe iPolo manje ngiyabuya futhi iPolo ngizolifihla la ngakwakho yabo thane lento ayiyenzi sense ayiyenzi sense lo muntu ngizothi ithi mina ngitshontshe isikwele sakho hey umbuzo wami uwodwa ngabuza kanjani police station ngathi baba angiphiki vele iPolo okay salithatha thina sasidlala ukuganga sasidlalela lemoto yabo asiyaso yenzani asinamabhayela yabo njobe izibanjwa lapho ibanjwe ayikho into engekho phakathi phela sayibali toolbox leyapha eqala ayikho into engekho amapetra khona phela imoto ayiphelele nje bese lapha mfethu yafika nje yonke into yayo injo ngoba injalo okay uthi utsho isikwele lo isikwele uzulu baba omncane wami usashona ubaba omncane wami nkosi naye mfethu ubaba omncane usuthi uyena showcase uyena waxoxela uzulu ukuthi le moto adifike la ifike nosicelo umfana wami lokade ngijonga ukuphuza khona lapho saphuza right uthi ne uyena ofike la ofika utshontsha leyo moto suthi uyena uthatha isikwele sakho yazi khathi ngiboshwele icala wafika lo baba Zulu epolice station ufika mfethu akekho la imoto akayitholi uzobuza imoto yakhe suthi sibawu 3 la yimina umseshi ubaba Zulu yabo yeah athi ubaba Zulu uyamfana ukuthi yebo baba iphi imoto yami ngithi Marazo angiyazi imoto athi mfana ngikhuluma iphi imoto yami base ngimbuza umbuzo nje osimple Marazo mina ngiphara njengoba ngiphara uyakubuya isimo sami kuyimanje ngibona ngicole kanjani ngoba ngusinawana mina uma kuthiwa ngitshontshe imoto ngempela ngabe nje ngoba phela imoto ziyakhokha kufanele ngabe ngiclean ngisharp although ngiwadla ama-drugs kodwa right yabo le moto oyibona siyipha engakwakho
into sificile ahlele sebesigangela so senyuka nayo angisazi uzwenzani lento njengoba uzibona ificwa lapho ingxakile manje isinkulu nje manje lento angisazi ngayo mina ngizoshisa lento yabo yazi iphosa nizwe lento yazi lokuqinisile njengoba phela njengoba police station kwamoto liyatholakala le reports bayazi la ukuthi hayi imoto sitholakele ayikho futhi into ethathe khona lento sinza sigangela sizinyungela ngayo so kwaqondana ukuthi wena ulahlekelwe imoto njengoba ngibuza ngingantshontsha isikwele sakho ngiphinde ngizofihla ngakwakho kanjani lazi ayenze sethi lo bagcina bona uba ukuthi hayi ikho lonto lazo bagcina kuphela kanjani mfethu manje lo wePholo ayisadibani nona naye ngibhekane ngeziqu zamehlo kuleso siphithiphithi ayidibananga mfethu ngoba wagcina engazanga naye lo muntu ukuthi thina akayazanga naye yena bazi nje abantu abatshontsha imoto sokusho ukuthi kuemqondo wakhe abantu abatshontsha imoto sithi bebesayishafile yabo into abantu shona ayithola la muntu lemoto wakhona umuntu osefuna ukuyithenga ngeke umuntu komunye ubaba nje lapho sebambile so igithi leli kahle kahle imali bonke ihambele osinona yabo la mhlawumbe nango 2000 ongayithatha la muntu phela izijampa kanjani le moto usibu uma senjana le moto angimazi uyawasha imoto enzani ukuphapha nje usebhorekile la uyoyiwasha mewasha abonde number plate abonthaka kuzosijampa isinamba number plate yabo ayisuse umuntu yabo nje beyisusa ile sebenaka labo mbakazi ukuthi le moto ephake lapha nengena number plate uyayibona lento sebefuna amaphositsha kanjani imoto umuntu ubaba sethi hey anithathe number plate fake garage ngoba asithi phela i-fake ngoba nithi no 4 days nihleli nayo ayi-trick le moto kwakusinda kanjani lo mabakazi angithole shem naye ngiyaxolisa yazi enkulumeni yakho yonke ufike ukhulume bese kuthi naye sewashona usibanibani esasihamba naye sibhema naye sewashona mhlawumbe mawucabanga inhlahla wena obe nayo ukuthi uphume ungakashoni ungayichaza uthini into enjengaleyo because ma usubale mhlawumbe abantu abangapheki kwa10 lokusaqala ukushutha othakasekho sewashona okusho ukuthi ngempela idakamizwa umuntu uzimenzisa into sebashona sebashona la khona ngiyaklama futhi nalo futhi seselashona nginimention bangazi laba abantu lazi nayo lashona lashawela into engekho awunazi nestory lashawela into engekho mfethu utshontshe mina lapha ushawa omunye umuntu ebamshaya umuntu into engekho awusilandiswa kade kwenzakaleni ngishaya isicapha yabo njengoba lento kushaya isicapha ngisho ngisezoconductor mina ngangithanda umuntu othi ushaya isicapha ngangithanda isicapha yebo ngiyena isicapha mina ngiconductor kunengane efunda isikole ngo yabona ingane ethanda izinto sithi yilo ngigijimisa lokho ngifuna ukuthinta yabo kumakhelwane nasekhaya lokho yabo lonto abantu abadala sebanokusipana kunokusanga bodwa yabo ngabo la sekuvumelene ukuthi okay namhlanje fika uzoshaya izwa kubunga mfethu nophara angisayi mina ngokuthinta lo muntu mina ngafika ngangena ngajikidani ngoba ngisayi ngene ekameni yezwa mfethu abantu bathi mina namhlanje ngedwa fika mfethu mina sengibona iplan ukuthi ngiyantshontsha ke namhlanje la akekho lo muntu yabo uyedwa futhi kuyiqiniso ukuthi umuntu oseyidakamizweni ubeka phambili idakamizwa ukudlula ngisho into ngiyantshela razo ngiyokutshela mfethu cabanga nje mfethu ngiyothola lapha ngangiyothola phela kulo muntu uyena ongikhuluma ngawo uma sengitshengisa lo muntu sicela wakhetha ukutshontsha ukuthi uthinte lo muntu hayi ngikhethe into mabhazi hayi bo ufuna ukuthenga into okuphela okay lo muntu ngihlala ngifike la ebusuku yabo iwindi lakhona suthi ifile class kuvale ngocansi yabo lonto ayifisana grand shop ayiphexe khulukuthi la ngingene cofiye ngiphela ujump ekuseni kanti kamakhelwane umuzwe 4 unomfana wakho lobhemayo yabo thane lento ibhlungu kanjani akisho ukuthi ibhlungu umshayisa ngikhuluma nje ngokuphara ukuthi uphara ubhlungu ngalendlela ukuthi uyafa ufela into ongayazi just because uyiphara yabo so lo mfethu ushawa mfethu akenzanga lutho naye nkosami usashona into washona sengiqonde ngoba sayikhuluma lento sabafana yagcina ifikile emadlebeni akhe ukuthi umuntu watshotshana kahle kahle mina so nje bashawa lo muntu walimala manje umosha lo muntu ongenayo isho amazinyo walimala futhi kakhulu sigcina ngoba yena washona vele sabhema ngingasabhemi sesixoxa ngamthengela nje yabo umthoba inhliziyo ngoba amazinyo asabuya yabo walimala manje bekuhlungu serious kanti okay the story ngene la ngifike ngicofike ukuthi ushawa
lo ukuthi ne sekulahlekile la umuntu oyiphara wena yabo bafethu lento yokuphara ibhlungu malume ibhlungu ngalento ukuthi ngivele ngingazi ngachaza kanjani uma uyiphara mfethu angazi kunabantu abangalizwi iphara yabo nje lo msebenzi wami engikwenzayo nje uncobo sawufika lapho ubone nami nginokuba ngathi ngiphara mina 2 times ngiphoxeka ngaze ngathi ngiyayiyeka le nto malume ngayibuza umbuzo kodwa khona lo muntu okuthiwa ulokhuzi yama ulokhuzi no TikTok athi welokhuza ngikholwa umzomba ngiyakholwa igama lakhe ngilandela kodwa wami wathi lo muntu yabona njengoba ucabanga ukuyeka le nto oyenzayo manje kuzoba nzima kakhulu lamagama lawa ngihlaba uthi yazi uqinisile lo muntu le ngisengicabanga lesimo engiphuma kusona emumva ngingaphansi ngingatohozi yabo mangiyeka lo mfanto ngenxa yabantu abangithatha usinawane kuzoba nzima kakhulu yabo mina lapha razo ngiyangcola so ngcoleni kwami izinto zami ngiziwasha on Sunday ngisebenza mina Monday to umgqibelo so njengoba ngisebenza Monday to umgqibelo ngiyangcola la malume lonke leli sonto kusebenzisa izinto ezodwa zokusebenza so lezi zinto ukuthi kushaya olwesithathu losine so sekucaca ukuthi ayizingcolile yabo so ngiyothenga lapha nespace ngiyothenga into engiyisebenzisa ngithenga lapha ngithenga i-Q20 ngiyothenga i-Q20 ngingene lespace yabo ngishiye nethelela eminyango ngingena espace khona i-security la ngigcwele espace akumina ngedwa mangingena ngifike ngicela i-Q20 ngiphuma awungisese ngiphuma manje lento yangiphasa kabuhlungu namanje buhlungu lo mfethu uyi-security asicela ungiseshe cela ungiseshe malume ngithi ayikho inkinga yabo nje ngingakavumi ukuthi angiseshe ngiqale ngichaze because nombuzo ngithi mina ayikho inkinga bafike ukuthi ungiseshe umsebenzi wakho yeso kodwa izizathu yindaba ufuna ungiseshe ngibe ngiphakamisa izandla mfethu yabo hayi angiseshe athi hayi ngifuna ukuseshe ngithi ngiyakuzwa ukuthi ufuna ungiseshe izizathu sokuthi ufuna ungiseshe why it's because uyibonene sinawane oyingcolele yabo le nto yangehlisa malume ngisho amandla okuphansi yabo ingiphathe kabi okay uzozwa olesibili security futhi yiko mina nginebhanda nga security ile la ngibamba lapha ngishaya yenza ngabula ayakulungisa ayakulungisa abantu ngibonisa nabantu isithunzi sami iticket yami phambi kwalabantu phela ngicela uma ayakululeka hayi yezwa mfethu manje ngicabanga ukuthi uma be useshe itolo nesithunzi sakho phela ini consumers right ile nto le phela ngina ulwazi layo lento fanele akubizele eceleni yabo mase yakusesha kahle lo muntu nje ngiphuma iminyango la bonke labantu basesitolo sebebuka mina ngisesha why mfethu okay ngiyothenga futhi very lem eshona khona ngiyothenga laphana ngangilahle khona i-comments ezakwazi ufele emntwini uyawazi wasemakhaya yabo ufele emntwini ngiyothenga wona because ngilokufaka ifoni yami mase ngifaka neinkomo zami ngala lo fanele ukuthi umuntu ngawuthatha kancane uhlala umasepami okay ulahlekile ngeke ngikwazi ukufaka iskini because ngikho iskini okay hambi ngiyothenga omunye ufele emntwini lapha nesitolo ngithe ngisaqhamuka nje right njengoba ngithene lapha ngiyangcola so lo muntu wangijaja nje ngiqhamuka we nani iphara izokwenzana ngathi ngena hayi ungangeni la awu malume indaba ungangeni ufunani ngithi mina ngifuna umuntu okay ufuna umuntu ubone lento isitolo sokuthi ikiosk bani okay la ufela umuntu angazi nani lapha kula nje uzoma uma ungena store naku la yabo ngawuthola khona ngithi mina ngifuna ufela umuntu ngawuthenga la omunye ngifuna wona yazi ukuthi le security le minyango la mamezalo wami ukuthi akalethe ufela umuntu ngoba ngikuthi ubuke lo phokla kamalungu awuyibuke leyo nto mfethu okusho ukuthi mhlawumbe kungaba nesifundo kulento oyikhulumayo kubafana abancane abasafuna ukungena ezidakamizweni abayithethe izidakamizwa zisitayela uqala into ewrong ukuthi ukuba sezidakamizweni kuhamba ibanga elide kangakanani njengoba nje manje usuwaphuma ezidakamizweni but you are still suffering from khona intombazane engiyikhumbulayo ngishawa iforamo yathi ephala always ephala yabona yankulumo yale ntombazane malume yangidina ngaleso sikhathi yabo kodwa ngithe sekubuya nje manje nje sengisharpu sengisipana ngithi uyazi ukuthi ngiseshiwe ngena store babonana iphara ngaphinde ngaye kwesinye store athi ngena uthi hayi babonana iphara wabuya le nto ayishoyo nje okay yazi le ntombazane ayifenze ukuthi ephara always ephara yayikusho ushawa ngiyifa nduku athi ephara always ephara
ngathi waqinisile usipho igama lento ngathi waqinisile usipho phepara always phepara but aliselona lento nje uyangilandela ukhondolo malume olubi usenisithunzi salo angizophinde ngiyobhala malume ngafa mina singabheja imali ungafa mina phela lento nga-exchange kanje mikwathi kushona ubaba wami ngisasanda kubuya ephareni ngisasanda kuyeka lapho kushona ubaba so angithi mina ngiyazi ngeke ukuthi ihunga lotshwala kuhlangana ngale mhlawumbe ukuthi awazi ukuphela yabo ihunga lotshwala ayihlangani lezi zinto ngoba umuntu obhemayo uyabhema kuphela yabo isho ungabeka omaheni subekeni lapha kwakushaya Steve ayikho nje leyo nto kuye yabo kushona ithama lami mfethu ngithi mina ngitshela ngingedwa ngithi ngizona ngidlule ngotshwala nokuthi uphinde ngibuyele ehungeni yabo mina ubaba wathi esemakhazeni mina ngisethaveni yabo hayi ngoba ngamhloniphi marazo uyizwe kahle lento hayi ngoba ngamhloniphi baba wami yabo kodwa ngangiyifisa ngiyisaba ihunga ngendlela ngisaba ngayo kwakusenenyangana lapho ngiyekile yabo so ngincamela ukuthi ngiyodlula ngotshwala ngithethe ukuthi ngiphuze kakhulu nokuthi ngibuyele emadrugsini yabo kwangisebenzela kona noma futhi kuwazama ukungenza isibotho ngoba hayi bese ngiphuza ngenye indlela beluphezulu uphuzo hayibo iniphi hayi into ngiyayibona ngiphuza mina ngidli niphi la ngisaphuza manje bona bangakhona namanye mase ngitshela mina ngisaphuza utshwala ngabe ngomhla wala ngishawanga kanje angishawanga ayinyakunyela ligama likaxetshulwayo hayi la mfethu afike uboxetshulwayo hayi nami ngokuthi unguxetshula angishawa ushawa wenzeni manje ushawa umuntu ufana mfethu lapha ngimanzi tebo udlile kabi siba ngenqola ngithi ngeke ngaphanta ngenqola yamatrol yabo so ngiphume yabona into mabi izokwenzeka wala malume uyayifila uyayizwa mfethu into embi mayizokwenzeka nje kuwena uyayifila unyuye nginamali mhlawumbe 2 clip inyana yabo lo 2 clip lo ngithi ngoba ngala ngihlala ngakhona manje abangijwayele kakhulu lo nyuya wathi ngami ngiyodlela ekhaya kamamkhulu wami yabo la abangazi khona noma sengidakiwe engeke ngishawe khona ngibalekela induku ngala kanti ngiyakuyona ke induku ngala ngifike la mfethu yabo nje ngigeza la ngigqoka ngigezela ukuya lapha manje lento iphume ekhanda ukuthi yanhlabhela imali yakhona soda ngengiphume ekhaya ngayi kamalo khona uthi kamalo eThaveni ngayi kamalo ngeke ngiphume ekhaya ngathi ngifike ekhaya khona nasekhaya uthi uwelezi thola nayo nayo wele ngicela noma sesengidale kanjani into ngangivumile ngiphume yabo lento ukuthi ngangiyisenza lenduku athi wele okay ayihlala kasi mbombe bungene egazini utshwala sengiyapha ukuthi ngangiyapha ngazi yabo umqondo masubuya kahle ngakusasa noma sengiyicabanga lento yabo lo muzi wokuqala ngangena kona ula ngafica khona izitha zami abafuna itroli yabo yabo itroli lamakesi ubhesele wakesi lendo bafuna lo troll kanti khona lo troll kamanye ehleli neyami mina nganginale ngathi yako favors so la ngile khona isikhathi sawo manje ngisenasikho ngiyatohoza ngithi so umuntu obhizi isikhathi lapha enqoleni asikho yabo ema ngifika lapha lento ngikhumbule ngakusasa ngase ngirewinder ngayizona ngase ngirewinder ngakusasa ukuthi lo muntu ngihlangane naye bengiyaphi yabo bangishayeke ngiyakhumbula ngathi sasiya lapha lafana khona mfethu uthi uDonkey Boy yabo lo dlala iqom ikubo kaDonkey Boy uDonkey Boy ngasekhaya makhelwane ikubo kakhe uDonkey Boy lapha ngingena khona ngabafica lapho labafethu hayi la ngiqhofozanga mfethu malume yabo la umbombo lo wababhlungu ngazi ngawulula hayilula mina ngoba kwase kudumba emehlweni umlomo yabo sekwehlile but la uze uthi ayikhona la kusafuna ngathi mhlawumbe ngidonse la kanje yabo kwazi ukuthi kube sharp ngayisayina phansi ngaleyo langa ke yabo ungumhla ka1 kahle labafana ngokwezulu bakwelapha bakuyekisa utshwala ngeke ngisho kanjalo ngithi ngizwe ke story ngiyafisa ukumtshela ukuthi nangisiza lapha kodwa yangidina nje bangishaya yabo kodwa ngiyafisa ukumtshela ngiye ngitshele mina ukuthi hayi bangisiza nje yazi mina sengizame yonke lento ngiyeka lentshwala ngabiyekiswa la abantu ngenduku embi ngiyavuka okay
ngomhla ka1 sivuka ubone into yokuvuka efana ngendlela yami phela nendlela yami engihlala kuyona ngisuke la ekhaya angisakwazi ukusuka mina ngingaka ngizohamba kanjani phamba la futhi umuntu obathi hayi bamshayelisa lokwenye bamshayelisa hayi angiphumi sokuze ngiphume sekuqalele ngahlala imini yonke okay njengoba ngitshela ngibeke nemali ngibuya la madoda utshwala ngibuya suthi ngimanzi kanjalo ngiyavuza uma ngibuya ngivuza kanjalo khona isestere yami la usithanda yabo ngithanda lo muntu lo ngifonela ukuthi naye ufitha uyanze kangani sengiyayicisha ngifika la angiphumule isestere yami ngiphaphama mina ngakusasa sengilele ngetruck ngidlalele phansi uyasinda ushaka ngilimele angahambi ngisibuko ngisezwe ukuthi fuck ngilimele abantu ngisalela phansi ngisaphapha ngilimele okay ngilimaleni fuck labantu bezolo ifoni yami ingubo zami kanti setrama sithi ibonile igazi lapha njengoba umuntu engaphethe into yokushintsha ekseni mase kuzovuka gqokeke yabo angikhumbuli bengikhumbula ngisena ngetrunk mhlawumbe abona ngisho idoda wayo ngeke ukuthi umuntu odakiwe umkhumbula ngeke ngihle itrunk bese ngaqoqa amandla la mhlawumbe abona ngisho idoda wabantu angikhumbuli bangibathisa ngilala yabo ngivuke ngakusasa ngiyavuka la ngibangidlalele phansi akithi abanye into zokodonga la ngicabela nayi ifoni yami la nayi imali yami leyana yangayizolo ngivuka senginebhabhalazi manje utshwala lo bhabhalazi okay isitini salenduku engiyiyona ngoba nje ushawa angifuni ukubatshela la ekhaya yabo ushawa hayi ngiyeke ndonto semuye ingqondo elabantu ushawa hayi ngiyeke ndonto ayingivuke kuphoqa ukuthi ngeke ngikwazi ukuhamba manje semini ngilimele futhi ngizoze ngihambe nini mase khwalela ngihlale ekhaya ngithatha imali yami ngithuma amasavana yabo lonto ugogo asikhiphele isimnofu ngisihlabe lo tshwala lobu ngidake futhi ngilale ngaphaphama yabona ngaphaphama khona ngihamba ngendlela ngabiyeka lapho tshwala phindanga mina lazo ngaphuza and angibukhaleli umakhelwane wami uyazi ubra wami uyazi usibona hlezi bephuza naye futhi semile manje naye izama naye lo muntu ave ngibonisa mina ngiyafisa le ndoda ukuyithatha inixoxa nayo mhlawumbe konke indoda sile lo muntu ngakutshela nje sile kakhulu utshwala buphazamisa impilo zabantu abaningi nje lazo since ngaye kutshwala malume mina umhlobo omkhulu although ngingenayo imali ngingenalo kodwa umehluko omkhulu sengiyakwazi nje ukuba nemali ngiyakwazi ukuba nedatha ngiyakwazi ukuba athi imali ngiyakwazi ukuba ngiyimention umuntu wazi uma unemali sokuthi unemali ngiyakwazi ukuba no100 angiyezi nofana no100 ephaketheni ngiyakwazi ukuba nawo100 ngiyabona lento le ngokuye kutshwala ngoba kusho ukuthi uzube nama-million just ukuthi nje lo100 nje umfana ephaketheni uboy umboy awu100 nokugxila nje emphantweni wakho angifocus nengicabanga ukuthi abantu kumele bekusize kakhulu but ngizozama ukuthi next week mawuthola ispan ngifike ngizokushutha besibona abantu kusuka nje nokuhlala uzoqeda sifaka amanamba akho mhlawumbe abantu abafisayo ukuthi uzoba bakufona nje yini ongafisa ukisho mhlawumbe nje ebantwini noma kubazali yini okumele yenziwe abazali ukuvikela ingane zabo zoyingawele idakamezweni ngokucabanga kwakho lento lazo ngizokubeka nje leli gama ngizoyibeka kanjani lento malungu ngifuna ukuthi ngendlela futhi ibe ngifuna uyizwe ayikho abadla ngibona ukuthi ayikho indlela abazali abangenza ngayo lazi ngoba ekwamina mina ngikhule ekhaya kusonto ngisayoni kusonto egcekeni yezo ngikhumbula ngiyintwana uma bekugezwa kwesontweni ngiyageza nami yabo ngathi ngesonto kanti angiyesontweni mina shwi mina ngabe ngiyodlala sengigezele banginaka awuthi vele benyuka bonke mina ngisayi lapha ku round ngiyodlala so ingane mfethu ziyayeqa imiyalelo yabazali ngizamkuya lapho mfethu yabo ukuthi ayikho into engayitshela abazali ukuthi abayenze ayikho kuphela umzali fanele azame ingane yakhe uthando nalento lento ethi show me your friends and tell you the future right like malungu ingane yakho buka umngane wengane yakho umngane wengane yakho uzokutshela ukuthi ingane yakho iphila empilweni simple lento malungu kwamina nje ngingaka buka abangani bami bazokutshela ukuthi usicela uphila empilweni so ngeke ungitshele ukuthi wena ingane yakho izwana noSibongiseni walapha phesheni yamazwe ukuthi udla insanga suthi nayo idla insango nje yabo
omunye wabazali bayiyekela ke ingane zabo kanjalo like kodwa ngisho usuke engathandi razi usuke sehlulekile bayahluleka abazali malume lezi ngane phela futhi seyikhulile njengoba ngingaka mina nginabashana mina manje engisakwazi ukumshaya ngempama yabo umshana mhlawumbe uzovela hamba ucela la into eyibhombe yabo uthi uyezwa lento le ulande enye into engingayazi ukuthi unawo la ekhaya lezi ingane ngendlela eseyikhula ngayo manje lezi ezincane mina lazi mina nje uthi mina ngigangile ngithi ngabamba inkunzi ngatshontsha ngakwenza konke ngiyasaba kodwa manje ukuhamba ebusuku mina cabanga ubo ngihamba ebusuku mina ngaza ngihambe ebusuku angihambi ngoba labafana abadlali bangibamba inkunzi osebangibamba 2 times inkunzi manje usungasaphakamisi ngani ngifuna ukuya lapho ngikhulisa yilokho yabo bangibamba ngihamba nomunye mfethu ufika ngishiya lo mfethu estopini sami uma ngishiya estopini sami sibe ngine guide la lento le inqola sidla siba u2 naye lo mfethu usola lesto nje nganguconduct usungithathe lalo ungithathe ngisuka kumngani wami nale nqola esengidaka utshwala le mhlawumbe la emahlombe nje yabo smell off angithathe lo shuye dobani masifike dobani la slot fezi ithole la slot so njengoba silale la slot sishale lokho yaba mina vele ngingawushaya ngithe kuba nswantshu shaya lokho okay sesiyanyuka mase sinyuka usengishiya estopini sami lo mjidi yaba ngazi ngehleke lokushini ikhamba ugesi awukho oyithi ngithe ubona mawuphuma ekukhanyeni uthi masuku kusawunyame ngibona ufakona awagcwele ngoba yes kathi awu ngiyakida ngithatha la ngeplug la uthi yes tumashana ngempela phumulanga yazi ngathi ngizomashana ngiya ngayo le yamashumi yabona ngani sake yamashumi yazothiwa fuseka abantu bafuseka usuthi kwaba lento ngisho abayazi abantu bafuseka ozofuseka leqhasha ikepisi hawu ungwesondela sekukhona okapha seke amehla sangokukhanya because sengisemnyameni sengiya ngokubona kodwa manje njengoba ngibona kwenzeke enye into la hawu kepisi laqhasha phaketheni mhlawumbe 20 rand lapho bawuthatha ibhodla lesimini of balithatha ngasanga ngedash anayi lo dash ngayichinga yezo ngibanje inkunzi lapho yazi uthena ngibanjwa inkunzi ngisisebenzi yezo akusebenzi ke umsebenzi lapho kunasebenzayo ngathi ngiyasenza kwafuseka bangiphinda futhi hayi abana kuvala ke malume ke bengibambe Phoenix bangibambele ehlathini kujantshi cabanga uzoyibuza ukuthi ngandeni kujantshi ngiphuma etohweni ngisipana kwenye contract yabo ngitshontshile nale contract yabo mangitshontsha kule contract so sigibela lapha eSephoenix sigibela kwesi stop lapha singasikhothi stop igama laso masigibela lapha ngiyabona lezi zinto engijotshile ingaka yabona ama lights ama ceiling board imost lawo kanje abona fokhona lapho ngaka phela lawo fokhona nje ngo angaka lama lights awu 3 senginama bhayile ukushina lama lights ngishawo ngathi 250 buthi anginemali yabo manje ngikwazi ukugibela stop because imoto ayikafiki la esite izolanda amathuluzi so ngingahlangana nomnini la yabona uplan bafethu ngifuna ukuphuma ngala ngishayile lesipani manje ngikwazi ukuphuma la bangiyale ethi hayi phuma la ushone phansi moshona phansi lapha uzogudla ngojantshi yabo yayibona ke lo ndlela masamba ke inyawo singenayo imali ukuthi ile yana ngiyibona lo jantshi so uzoqhamela la bridge swela kulona kanje uthi ngiyabona lapho uthi hayi sharp angithathe impahla zami lezi ngishone phansi la ngikude ujantshi yabo ngiyapi ngekhaya phethe iskafutini la uthenga ndogibela lapha phambili yabona nalama lights ifoni ngenhlanhla ngikhohliwe endlini ngidaka utshwala yabo ngene lama lights yabo nje bangihamba la ngwathwele lama lights kontethi masubanje inkunzi lana uzothola nje maphungu ngihamba kujantshi ujantshi wesitimela imizi yamandiya la iqala ifence labo imizi yamandiya la kuyale ngihamba kujantshi la makufika lento uzoze ukuthi mina yabo ngisisebenzi yabo mina ngisisebenzi ngimendaba nalo okay ngizange ngazi ngisahamba la kujantshi uma ngibusisa kahle lapha phambili kanti ngibona into ngathi ikhanjana yabo sinawani yabo mhlawumbe uyaqala lapha khona ukuthi uqala lapha lo ambecosha yabo mhlawumbe uyaqala lapha yabo ungamnaka ngizama sengivusa amehlo hawu nangu umunye umjidi bawuthula manje yabo lo uyangabuza ngakumina ngqo yabo lonto ngiyamkhumbula la mfana mfethu efaka isiliva mfethu ngathi mina uqondeni la safe noma ufake efaka isiliva necklace mfethu nyama yabo eza razo mfana lo yeso meza usuke ekhipha ugwayi athi avuncuntsheleke lights yabo
ayisuke sisabele ngesitaliane ngifuna abambe ukuthi nami ngokushosha ungangibambi njengoba ngishintshile ngila yabo ngiyiclean ukuthi nami ngusinabani yabo ukuthi yeah ngila ngikhona yabo okay ngithi mina ebese nama nginayi lathi yabo ngina problem ngabe usuyangidalisa efolishini lapha yabo lento le yazi nomuntu lo abesho yena aqalisa awuyicele kuloya mhlawumbe unayo yazi nginganaki futhi ngithatha ugwa kulo muntu ngivele ngakithi njengoba ngiyale ngizoya kuyena lo muntu lo la yabo ngifike mina hayi ngikubamba utho wasinawana lapho uma ngifika kilo ngithi sawubona ngenza isithipha yabo yesila kumasanjani ngeke mhlophe ukushisa lapha yabo yabo isitaliane nje yabo lonto athi yasethi indoda omfethu awangake mhlophe ukushisa yabo lento le asothi hayi indoda omfethu ngani ngisathi indoda omfethu lo kade ngimshiye lapha nginika ugwa usela azothi ukhiphe ngana no mess obere angisathi obedoda omunye wakade awula ngiphelele ngisehlathini ma bro ngale freeway ngala imizi yamande ngikujanje phakathi lazo labafana bangibamba inkunzi bangikhumula ngani ngoku ngibuka voice ko all star la yamseyintsha kade sipholasile ku December le tokhoni lethu shayisa iskindi ngisakhumbulesana yabo lento le ngeskipa nekepisi yabo ne trunk so ndabafethu basebefuna ifoni bayitshathi ifoni ngifihle nje yabo ngikhumulisa yabo bangikhumulisa bathatha amateki bathatha iskindi bathatha iskipa bayithatha ikepisi bawathatha u10 rand ola esikhaftini bawathatha amalayithi sengilethe bangawathathi amalayithi yabo kuthiwa yithi mina hayi amabhoda ceiling board lawo yabo ayisuke ivula lo eyibona intambi vele yabo aboda into emnandi kanje basuke bawathatha namalayithi netrunk bayithathile ngithi hey sengizophuma kanjani ehlathini manje ngizokuduka kanjani la yabo ngizama kubalandela bafethu nomuntu iskindi yabo nginje ila kojantshi la bantu baba ngenza yonke nje uthi hey baba ngenza yonke into abafuna ngenza nimgadagada sengiyayibona ukuthi adlala uwedwa sisodwa la ngiyabona baqinusile futhi bangento abayenzayo la akekho ubufazi bangangigwazela la kuphelele la yayibona lento ngigeda engibacha kama mfisi izabona unayo truck ekujantshi sibayishile truck wento angaphansi andawe ngithatha truck ngiqoqa okay plan B sengizophuma kanjani ngizama ngetrunk ngizama ngetrunk ngenze njani okay nayi le mize ngitshele ngayo la ngigudle lo jantshi ngizama ngikhibe nayo imizi ngifika abanye umarazo la yabo labo marazo lume abasipana kamnandi suka sihlala esiqoqeni bazakhela indawo ngemihlango yazi imihlange bazakhela indawo ukuthi indawo nje echila siyabo ne yabo lonto engifika bomama lume ngiyajuluka la ngiphethe isikhoma sesikhaftini yabo ngijulule ngimazi ihlobo ngijulule hamba ngetrunk yodwa eyibili ngihamba ngenyawo nazi khoma sesikhaftini ngathi uphume ebhisho yezo manu sanibona bobaba baba ngikhohle banginaka yabo nje ngizoba bayibonela uhlalo yabo sanibona baba banginaka bayixoxa ndawo sanibona baba oyedwa ayaza ngawo yafana yebo baba sengibe nenkinga lana ngithi ngiyahamba lana sengivela ngabantu abafana inkunzi manje bathatha yonke into sengivela ukuthi ngicane into yokufihla umzimba nje mangifike ekhaya awu sengiyona topic enake la banginake la ubaba usukuma umunye ubaba ngandla vele kusukuma umunye ubaba lume ongakanani umncane kwa wena kama sumbaba ongaka kunami uyena ongifunela isikhindi engizosiqoqa neskipa engizosiqoqa lo baba hlala angene ahambe lapha endlini afike lapha endlini abuye notrikota la trikota ngayidayisa le trikota boss itrikota namange eApple iskipa kwase boss izinto ezisharp odozi indaba se right yabo yeah hayi afike lo baba buye nalo trikota wakhe ngathi Apple lapho utrikota bamakaka babephinda ukukhumbula afike nalo trikota ngifike ukuqoka le trikota neskip sengiyinika nje but kile ngisibambile sengiyitaki ke nje la ngempela okay anginayo imali yokugibela manje ngoba dabula baba ngitaki la kunomuntu osebenza ngase elokishini lami khona isikole ethu sephumzuzulu lo baba usebenza khona ngithi kuthiwa wapi ngithi ngisebenza hayi mina ngisebenza ephumzulu ngithi stop sami ngakhona lapha yabona awubengikhiphela imali yokugibela baba banginika imali yokugibela ngihamba ngeenyawo uqala nalento omunye wasukuma omunye ahamba endlini mntana ngokukhipha ke nebhandi uma walilanda endlini uyabona ukuthi lo muntu uzofika phela neskill ngoba alibambeki yabo anginiki iprogram ngizame ukulikamfula ke ngihambe uma ngifika na best afika ngihleka nje manje ngiqhamuka kwenza ngale sicela ngiyaqhaza ukuthi ngibani ukuthi wena ubanje inkunzi ngithi bangibambile wena abangikholwanga laba mfethu bagcina sayibona ngicela hayibo ngiserious ngempela ngihamba ngeenyawo ngigqoka izinto ezingaka ngithi maxa izinto ngithathe bakuzona izami izinto ezingaka ngavela ngisuke ngiphume etohweni nasikhaftini nezinto ezingaka ezaba bangibambile inkonzo
yabo. So lento yema mamaraze lento ama drugs So manje ngoba ungasabhemi sekubanjwa wena inkunzi ukuhlukumezeka kuthini mawusulele ebusuku uyacabanga na uthi into awuyenza kubantu le uyakhokha manje ya kona mfethu kuthiwa izinto ziyahamba ziphinde zibuye mina ngeke ngatshontshelwa razi into encane kanjani ngaba ngaze ngayinyangeni umbuzo wami kusekutheni manje labantu engibatshontshela izinto ezingaka ezibiza kangaka bona angibahlukumeza kuphi ngoba ayile yapheni ongitshela amateke umuntu uphuma ehlanye isipovo manje esihlanye lesasipovo ngabuye enyangeni mina ngalesipovo yezwa ma bro ngicela umuntu otshontsha amateke ama lo muntu uyaba lapha kancoko ugcwensa kathi kagcwensa lo semzini yathi lo mama athi usangoma yangithandazi ngalapho maphuzu ufuna amateke ama so ngiyaphi ekutheni umbuzo wakho uthi njengoba ngibona inkunzi lokuhlukumeza ngibona ukuthi ziyabuya ninduku ngikhumbula kwalapho uthi kwakusekuntshontsheleni kwami kwakubuya zona futhi induku yabo ngathi ngizothi uNkulunkulu ufuna ukungizwisa lobuhlungu ngangibuzisa abantu yayizwa lento ayingaphatheka kabi lapha narazi kabuhlungu mina ngiyakusawutshotsha manje mina into uyisebenzele ngisebenza ngokusebenzela phela amateko yabo so sebawatshontshile yayizwa lento le mina ke nami laba ngangibeka gila ke izisulu lezi ngisabhema sasiba njani ngithanda into zangempela uthothi into uyibekelela isikhathi eside afike umfana afika ayithathe umthetho wenzeni lapha umthetho phela ubuzivikela thina sidakwa ubheda samaphala kanga malume iphara feel ngene endlini yakho mfethu nithathe nje for example nithathe iplazo ulibambe leli phara ulishaye mase uyaboshwa yini leyo ibizwa ngani lapha ibizwa ngani malume lonto umuntu ubhedile uyena okusukela wangelela ku property yami ofika watshontsho ke ngambamba suthi mina uyini uyithathela imithetho ngezandla akithi okay akukho right lokho uvike uthatha imithetho ngezandla kodwa mina ngikhuluma ngami mina ngawuthatha umthetho ngezandla angena umuntu endlini yami njengoba ngisebenza nzima manje hlezi ngibatshela futhi lento engihlala mina mayiphephile indlela idlula kanje ngibatshela cha khohlala bafana mina ngigange kakhulu yimini usosi angisho ukuthi utsotsi ngoba yimi usosi so la khohlala mina ngithola lutho la ngisho ukuthi imali ikhona futhi endlini ngeke uyithola angibeki lutho nje laphana because ngiyazi malume ukuthi lento yokutshontsha mfethu ulahla mase kunjalo uthi selahlileke manje yabo ngesikhathi selahlileke manje so la mina ngiyakalaza kodwa into engifuna ukuyisho kakhulu bafethu yokuxolisa yabona ngibahlukumezile futhi abantu kodwa kunalento kunendlela malume empilweni kufanele uyihambe yesu kunendlela ekufanele uyihambe kuze ufunde kuzona yezwa lonto kuhle kuma indlela enhle embi kodwa kufanele uyifunde kuyona mina ngiyangidodisa umuntu njengawe mina razo mina nawe asijwayelene ngalo ndlela kodwa uma sengiphila nawe akekho umuntu ongenamaphutha emhlabeni yabo so njengoba sonke sinamaphutha mina kuwena ngithatha lokho kungisizayo yabo amaphutha akho angiwathatha yabo lokho kungisiza mina ngibona oh lokho kumnandi ngithatha lo because la emhlabeni mfethu siphila kwesinye isikhathi manje lume ngidabukela ingane zethu ezikhulayo ngiyazidabukela malume ngendlela lezi ngane zisemadrugsini ngawo yazi manje ngathi style ukubhema etsanga ukubhema ugwayi lezi ngane ungayibona malume full uniform ayibukeki le yanto uzothini ubani wakababa wena nabazali ba malume mfethu ayi indlela umuntu ayihambile angifisi no hayi sibongile bafo sicelo mfowamthalane ukuthi ufike njengona babekucelile ukuthi ubuye for ezinye iqephu nengicabanga ukuthi inkinga sixaka umkhuhlane hayi nami ngibambele ngazi uzenzakalani kodwa ke ngoba phela ke abantu bayakudinga lokho abasuke bekudinga ngisuke kumele sifike noma sigonqoza sinje mhlawumbe mfethu nje sesivala nje njoba bengade kubuza ukuthi ungathini kubazali kodwa wathi ayikho into ongayisho ngoba lezi ingane zihlula abazali zihlula kube kumthetho yeah eyintwaneni ezincane ke nje 2 minutes ungathini ke kuzona ya yabo lezi ntwana ezincane into engayisho iyodwa abafunde mana abafunde baphinde bakhohlwa bangani
yabo lento iya ngobungani khona abantu yazi ukuthi mina ngikhula kuzobothi ngempela ngayeke umthetho lo mbuzo obuza ukuthi abangithini kubazali mina ngikhula ekhaya ugogo wami Mamkhize ugogo wami Mamkhize kanti sisendelenye ugogo wami Mamkhize uzala ubaba ngo6 malume kwangekho gesi ngalesa sikhathi ngo6 wethu ugogo makukhanya amakhandlela la ekhaya fanele ubusula ekhaya yazi into ayejwayele ukisho wethi ukuthi isicelo ngifuna ukuthi masithiwa kulahleka iDVD yalapha kamakhelwane ngo7 ngithi mina wena ubula ekhaya ngizosho kanjani kuwena ukuthi mina hayi akuyena usicelo otshontsha iDVD yalapha kamakhelwane ngoba ebevele ngekho la ekhaya uyangizwa lo mina so lezi ntwana mfethu ayifunde zihlonipha abazali bazo umzali mfethu ilona uNkulunkulu wakho akekho omunye umuntu abona inyembezi eyiphuma kumzali ikhisho wena umhlukumeze razi ufica lo mfula wazo ehambeni kwendlela ukulindile malume ngoba wakhipha izinyembezi kumzali wakho so lezi ntwana malume ayifunde mfethu ukuhlonipha abazali ngeke umhloniphe ugogo kwamakhelwane ubaba kwamakhelwane mosahlulo wakho khohle qala ekhaya qala ube ingane nje ethumekayo yabo ehlonipha mina ngiyafisa kuba ingane nje manje ngibe ingane hlale la khona abazali ngibe ingane yezo lonto ethumekayo la masukuba nale sitsotsikane sabo bane kubizana ngomacala manje ngane uyazi impahla yabo macala wani wazini ngamacala wena yiliphi icala lenzayo ngoba phela nami mina ngazi ngibe isigebengu lo mina isigebengu losikhotheni kuhlukene mina ngazi ngibe isigebengu ngamusikhotheni ukhotheni lo bengangibenza nawe ke wena mfana omncane una 1918 apply ukhotheni babamba ngamahlombe baba ukuhamba ngazi ngithi mash ngoba lelo lima ngisalikhuluma ubukuhamba komfana omncane bodwa akusihlathini ngazi ngithuso okunye ngisebeleleme ugqoka uniform usekavalelisana no school mata wabo yabo uzothi yes yini leyo kodwa ngiunderstanda isimo akusona manje uzibone utsotsi bona entswempu manje yabo usazogaqela yabo nje lezo zinto into esikhule ngazo zonke lezo yabo ukuthi angithi ekhaya mina uthi ngangivalela ngo6 angifuni mina abangani bami bangihleka manje ukuthi mina ekhaya ngivalela ngo6 so kufanele ngiprove ipoint kubangani bami ukuthi mina ngivalelwa ngo6 kufanele ngifike after 6 lo obekwa abazali why prove umngane wami wazini ngami uyangondla yini yabo izinto ezincane kuhlonipha ke malume akukho into engayisho yabo ukuhlonipha umzali uphinde uyihloniphe wena yabo ukuhlonipha wena usuke usaba ihlazo yabo kunabafana abanjalo abalisaba ihlazo abakhulayo ubothi okay ukhuliswa abazali kunabafana ombona ukuthi abazali bakhona kodwa indlavini nje khona intwana mengincanywayo mina ngiyayithanda le ntwana ngibona njalo dideki I understand the stage sexual iyobona ngeke futhi ukhiphe ngeke ukhiphe iyobona le khona umbhalo wami lo eke ngimtshele lo ukuthi yasamba siqhubeke okay khona umbhalo wami ngimtshele wena lo muntu mfethu ngifundiswa yena mina izinto eziningi yabo ngempilo nje lo muntu razi ukuthi ukhuluma naye avela kwenze le example ngento ubonke kuseyifaka uqinisile yabo so nezintwana lezi ezinto nokuhlala nazo unokuthi masihlele isixoxe umuze sezama ukuyiyala intwana yabo umthetho malume labafana ungabayali kwakunesizathu ngoba mina ngayizwa inkulumo eshiwo lo emiyalo ethini ethi ayimali malume uhlala lo ekutshela ungakwenzi ukuthi abayali labafana bayeke uyifundela wena hayeke yashisa insimbi kule ndlela abayithathayo shisa insimbi kule ndlela abayithatha ngibekile ithi nezibovu ngibekile lapha na mathabela ngibekile mathabela malume ngibekile u55 ekseni akudlalwa ke lapha ngibekile ugezwa ngamanzi ngo3 ekseni 3 ekseni yezwa lonto uthi hawa nazo ngeke sibukile sicela mfowethu ama episode yakho afike aba nohlonze kakhulu mfowethu indlela nje oyala ngayo intwana nabazali nomphakathi mfowethu nokusebenzisa iexperience yakho ugudla sibonge kakhulu futhi mfowethu nokwanda kwemembership ukwanda kwemembership ke bafowethu ukuthi ugila imhlola nani eningayazi
sizile ukuthi nginitswinye nginintswinye lusizile untswinyo ngoba manje kwenza ukuthi abantu begcine beyijoin membership. Why nizoze kufakwe untswinyo ukuze nijoin membership? Because membership iyona ezosiza lezi ingane kusuka ngenyanga ezayo noma kusuka kuleya nyanga leya after 2 months from now sizothatha inyanga nenyanga sothatha umuntu osimuse rehab. Either sibathatha nga2 umfana nentombazane sibase rehab. Joinani membership bafethi membership yona ezoshintsha impilo zabantu, yona ezoshintsha impilo zabantwana bethu, yona ezokwazi ukuthi yenze zonke lezi zinto engangihlale ngikhuluma ngazo. Unswinyo lusebenzile i-membership ithe ukwanda, siyabonga kakhulu. Awulahli no join membership kodwa uprocess vivaneni ungomunye wabantu olwa impi. Njengoba ngihlale ngisho ukuthi akuthina sonke esiyolwa nezidakamizwa ngendlela efanayo, but yilwa lapho khona. Mawufaka lo 70 rand, ufaka lo 50 rand, ufaka lo 100 rand, usuyilwile wena indima yakho. Thina sikhona on the ground sizokulwela lo 100 rand wakho uzoyishintsha impilo yomuntu, lo 70 rand wakho uzoyishintsha impilo yomntwana othile. Uma sebehlangene bebabili bayakwazi ukuthi beshintshe impilo yomuntu. Igama lami nguprofessor Ngwamkhize, ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini lakamandlakazi. Mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lokuchungechunge le How I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebeli MPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni, abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni, nasebephumile abasuke nabo bezosixoxela ngohambo lwempilo yabo ukuthi hey bake bambona usathane ngamehlo, nanokuzama ke nje ukukhombisa abantu abangenalwazi ngezidakamizwa ukuthi uma ungene ezidakamizweni yini usukuyibizela yona. Mina ngiyabheja uma wangena ezidakamizweni uzontshontsha, ongwesifazane uzodayisa ngomzimba. Ngoba umuntu wesifazane ukudayisa ngomzimba iyona into kuphela eseduze nemali uma eseseyidakamizweni. So abantu besilisa yabona bagcina sebegqekeza bentshontsha. That is why umuntu esuke sefike sezosixoxela ke izimo agcina sebhekana nazo, eshawa abantu, ephunyuka. Njengoba umuzwa nje umfowethu ebala abaningi abangasekho sebashona, kuyafiwa ke futhi ezidakamizweni. So bafowethu siyabonga ukusupport uhlelo. Engathi uNkulunkulu engaba nani. Umkhuhlane ukhona ngiyaphinda futhi ngoba nje sikhwehlela, please bafowethu uma uzizoqala umkhuhlane usukumele. Lo mkhuhlane unzima kakhulu. Makuthi umuntu omdala ngempela above 50 40 izalukazi zena amakhehleni, make sure ukuthi uyamsukumela ngetreatment. Lo mkhuhlane lo uyinkinga kakhulu. Ucishe wabulala abantu abaningi abasondelene nami. Nami ngibamba uthuthi. Yeah, so nakazi ngicela la ubonile abantu lapha lo bathatha ungiposte kuyona manje ngiyeneza ukuthi nami ngikhuthazeke yabo. Yeah. So ngicela nje abantu bethu mina usho into engiyenzayo ngoba mhlawumbe khona abangangisupport manje. Wapheja isizama siphusha impilo yabo. Mina ngazi ngasho mhlangani mangasho necela ungamention la ekhaya noma mhlawumbe ngakuleya broadcasting kodwa wa mention but iphinda futhi umention namanje. Mina bafethu ngiphanda ngokuthi ngiwasha ama-upholst ey'moto, ngiwasha ama-seats ey'moto, ngiwasha imibhede, ngiwasha ama-couch. Wona umsebenzi wami lo bafethu, ngiyanicela ukuthi support bafethu. Ngibabonile bafethu abantu basifollowile bandla, siyazama ukushintsha impilo ngani zakwethu, ngicela siyacela. Iphone number otholakala kuyona bafethu. Number yami it's 075 4864 314. Phinda uyibize ya WhatsApp ya phone. Yes, ya WhatsApp ya phone. Phinda uyibize bhuti. It's 075 4864 314. Siyabonga kakhulu bafowethu, siyacela nisupport umfowethu njengoba eseshintshile impilo. Phambilini ubesebenzela ukuthi afite izidakamizwa kodwa nje manje usesebenzela ukuthi alungise impilo yakhe. Siyacela abafowethu nemsupport ngoba ngibonile ku social media ukuthi niyamthanda and nimcelile ukuthi abuye, nangu ubuyile. Siyacela ke nilekelele impilo yakhe. Amen. Thank you.